Pacijent se javio zbog nepodnošljivih bolova u donjem delu leđa koji su se širili niz levu nogu. Zbog toga nije mogao da spava, ujutru je ustao sa velikim poteškoćama, a bolovi su mu dodatno otežavali svakodnevne aktivnosti. Javio se u nadi da konzervativnim pristupom možemo rešiti njegov problem. Na specijalističkom pregledu na nalazu magnetne rezonance videle su se hernije diska na više mesta, a najviše protruzija L5-S1. Jedina preporuka višeg hirurga bila je operacija. Odmah na prvoj terapiji, posle uvida u dijagnozu, pacijent nam govori o svim simptomima koji su se inače javljali, to je bol, nemogućnost izvođenja pokreta, slabost ili trnjenje duž nogu. I samim tim imamo uvid u njegov način života i navike. Pacijent često dođe sa nerazumevanjem dijagnoze i stepena povrede. Nije upoznat sa uzrokom od kojeg bol potiče, kao i sa ostalim disfunkcijama koje je napravila diskus hernija zbog nepravilnog lečenja. A to je upravo slabost određene grupe mišića, trnjenje duž nogu, pad stopala i bol koji može biti u leđima i duž ekstremiteta. Pacijentu je svaka terapija individualno propisana i dozirana u skladu sa indikacijama i kontraindikacijama. Pacijent je imao kineziterapiju, fizikalnu terapiju, trakciju, shock wave, laser, intramuskularnu stimulaciju, fokusirani shock wave i miofascijalnu terapiju. Svaka terapija se primarno zasniva na stalnoj komunikaciji pacijent-terapeut. Sve što radimo, objašnjavamo i ukazujemo na različite senzacije koje pacijent osjeća kroz ceo proces. I on se osjeća sigurno. Pacijenta pratimo iz terapije u terapiju kako bi što bolje kreirali nastavak lečenja. Nakon završetka terapija, pacijent ostaje bez bola, pokretljivost je bolja, osjeća se dosta snažnije i može da izgura ceo dan bez ikakvih simptoma. I ono najbitnije, vratio se svakodnevnim aktivnostima i životu bez bola. Pacijent je edukovan za izvođenje vežbi u kućnim uslovima koje treba da radi svaki dan kako bi održavao stanje, ali i za aktivnosti poput plivanja, teretane i bavljenja različitim sportovima. Pacijent se uvek najviše raduje trakciji, iako budu skeptični prema njoj u početku, ali posle im to bude terapija opuštanja gde 15 minuta mogu da odmore od svega. Većina ljudi voli da im se detaljno objasni šta će se terapijski raditi i kako inovativni aparati rade, a naravno empatija terapeuta je na prvom mestu i razumevanje.